dan, danas se javljam iz kućnog karantina. Moje ime je Svetlana Brkić, ja sam arhitekta i vlasnica arhitektonskog biroa SB Project. Tema o kojoj danas govorimo jeste primjena i korišćenje airbrush tehnike u iscrtavanju zidova u enterijerima. Kada je reč o dekoraciji i uređenju zidova u enterijeru, dobro je poznato da na završene zidove možemo postaviti uramljene slike, fotografije, zelenilo ili police. Manje poznato, hrabro, maštovito i nekonvencionalno rješenje dekoracije zidova jeste iscrtanje po njima airbrush tehnikom. Airbrush je jedna od tehnika likovne umetnosti i predstavlja nanošenje boje u tečnom ili raspršenom stanju u tankom sloju pomoću kompresivnog vazduha. Tanak sloj boje i mogućnost izrade sitnih detalja dovode do odličnih dekorativnih efekata poput finih prelaza boje, imitacija grube teksture, fotorealističnih prelaza itd. Airbrush tehnika ima različite primjene, a najčešće su body painting, nail painting, bojanje maketa, oslikavanje automobila, motocikala, kaciga, majica, muzičkih instrumenata itd. Kada je reč o enterijerima, zidovi se mogu iscrtati tako da postanu glavni motiv u nekom prostoru. U ovom enterijeru odlučili smo da zid upotpunimo mapom sveta i iscrtanom airbrush tehnikom sa odgovarajućom rasvetom. Pišite nam u komentarima kako vam se dopada ovaj vid uređenja i dekorisanja zidova i da li vi u svom stambenom ili poslovnom prostoru imate neki zid koji biste volili da osvežite i iscrtate ovom tehnikom. Vidimo se u narednom videu, a do tad ostanite kod kuće. Pozdrav!